gagayam, kumusta kayo? Ati manan gagayam yo. Jenna Almoite, akas manang biyanang Kentakin Drama iti biyag ti tao. Welcome kayo dito official channel tayo, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Betty, saan na punanagan tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa man pa da Boyet di Jose dita Hawaii, Flora Picha dita Germany, Daus family dita Pula Tagudin Ilocos Sur, from Agnes Daus dita Singapore. Naragsak da panagdangdangag ni Jovita dita Cruz La Trinidad Benguet. Kastimanti ko na ni Cubs at Betty. Dear manang biyanang, adaman ka rubami asaan ama spelling ti ugali na. Taami na makita na big deal kan kuana. Kat day ta tinagbalin na parikot mi akaruba na. Tap na nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay Berhelyaw! Ay ambaw! Berhelyaw! Anda at dito'y kulungan ti aso. Digdigusik ni Blackie. Apay iya. Ay nalakay! Ay, imawag dyan anak ta, kat agipawit ka no iti kwarta pagpariper dito'y balay tayo. Ha? Aya, akit mo siya at ano kasta. Ngam impag no sang agungat ti karuba. Anya ko mabibiyang ti karo bangay. Apay ay aday tamanan ti panunutom. When tayo di nagipatakder dyan may sa karuba tayo ti dakil abalay na. Kit natak-tak-tak, taadda kontrabida akaruba. Ay na, awan lat kabutang ko no siyak. Apay ko mapagproblema am ti karo ba. Anya ko mabibiyang da. Hey, ang pinusta tabite. Umingar dyan karuba ta lumakita na amatarimaan ti balay tayaw. Ay, awan bibiyang ko nga oray umarikakak dita. Yad adaki diya tapnolom na diti apal. Sutil ka magamin na dumabiti. Amom lang arot anaapalan. Ngamiyad adamot timang papaapal kenkwana. Baybayaan man day ta karo ba. Saan nga iso ti pagproblema am? Planuam kida na imbag. No kasano ti pamayiam amang papintas diti balay tayaw. Bakit? Addan ti truck anak kailuganan dagiti materialis. Kasano ngay? Pangipagnaan tayo ngay. Di tabatog ti karo ba Inka ipakadan Apay masapaw. Kasi good mo adita ti pangipagpagnaan tayo itilugan no kwa. Uwain, yung pasaray agunget no adamag na dita sular na. Masapol nga ipakada. Dasay-saya at na ipakadang pa nga umuna. Tapnawan ti makunana. Nalangarod. Mapanak di tabalay na. Welcome to Jenna Almoite Drama. Umayak man, ansing. Day, anyat gagaram, bete. Umay kula ko maipakada, nga ilabas mi kumadjay truck, anak kay luganan dagiti materialis ti balay. Ta, patarimaan mi man tay balay mi. Nagpawit nga min dya anak mi, iti pagpatarimaan mi. Ay, dakkel ti truck alumabas dito. Ang mga numasagid na dagiti mula. Nalawa mo to'y paraan nga mansing. E manay to, pa'y tay dakkel atrak ti may sa akaroba tayo, idi. Basta man dyak, di dakpilitan no talaga adyak kayat, bete. Aga-apa tayo no ipilit yo ti kay kayat yo. Uray italaeng, ansing. Nagadungamin di karga ti truck. At damat sa bali adalan nyo. Ijay at ipangipagnaan nyo. Wen angam sana makastrek ti logan, ijay ansing. Marigatan kami mat ano ba layan miki din dagijay. Ay kat problema yu daytan Apay ngamin akon di patarimaan kayo iti balayyo. No awan mo't gayam pangipagnaan nyo iti aramatin nyo. Alan, ansing. Kasla di tay maagkakaroba man. Pasensya kayo ngam dyak kayat. Agruam kayo matan. Adaw ti madalapos yun dito'y paraangak. Mang-hire kayo iti helikopter. Taiso ti pangiluganan nyo kadagita materyales yo. Anyat ko na ngay. Di na makayat. Anya, kahit kasano nga rutan pa kahit. Sa pinagdadagsin na gitay materialis, simentaw, hollow block, and dumapay. Iso ka ti masorsorotan? Ilibas tayo nga isirrak ti truck, iji parangan na. Anya, kahit nga wala ngay. Saan tayo na tayo nakaturog? Ha? Bakit? Kita yung kati. Jay, Jay dalan aparaangan ansing Napunumit iti mulakin batbataw. At lapihiro anay balandray dyan eh. na Ay, talaga nga inggagaran ngayong kabil dagijay.
Tapnawan makalabas. Nagalas at talaga ti ugali day tabakit. Natangken ti puso na. Awan konsiderasyon na. Mala, baybayamon. Bunagan bilatan dagiti nagatang a materyales. Addan tula kasapulan day tabakit Makita na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Julie, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta? Nairugi yun, timang patarimaan di tabalay? Parugyan mi pailain ton bigat anak ko, tabi si ita ti karpintero a kalugaran tayaw. Kasta aya. Alang nga Rod, parugyan yun, tani, umadanin ti panagtutudo. Wan anak ko. Ay na, agyaman kami manan. Pumintas ton ti balay tayo. Awan anyaman na, Nanang. Tapno napintas mo't ti balayo, Tani, nagpintas amin nun abalay ti kaarubayo din ta. Day tala balayot sa anon. Ay, iso nga ro na maragsakan kami lao. Nay, kamaudyanan na mapadasan mi matlangan ti makabalay iti napintas. Sakbay amatay kami iti amam. Nagdakkel ti mulagat jay kontrabida karuba ditoy. Mas daaw siguro, tagimatang kami ti materyales. Ala, baybayan nyo dagita. Basta awan madingar aramidin nyo kadakwada. Awan problema. Wana, tsakla kabutang da pada ka bakit? Di ora ginabo kami kakabala. Ay na, di kay makigabgabo, Maditikas ta. Masuruna nga may nodaduma. Mitikulo sa dayjay. Yad adaki di ati bang papalkan kwa na kwa. Madi Di yun tutupan, Nanang. Diyak kaya't amakiapa kayo. Aginggat di da kay an-anuan, baybay anyo latte idan. Nawatan nyo, Nanang. Malala. Wunan anak ko. Lumabas kami pa, Nananseng. Nay, da kayo magayam, Mirno. Pasensya kayo, Nana. Ta nakipagnakamin dito'y paraangan nyo. Ta shortcut nga min. Okay laang, Mirno. Apay, papanan nyo aya baro. Dito balay da Nana, Betty, kin Tata Berhel, Nana. Da kami nga min tinalad ang agkarpentero dito balay da. Ha? Apay, adda permit da akong di aramid iti balay. Ha? Ay, diya ka mo, Nana. Patarimaan dan sa lahat. Ay uray pay, di kay mapmapan, Mirno. Ang mga numairamraman kayo. Damagan nyo pa'y nga umuna no adda permit daw no awan. Sakbay nga trabaho kayo. Saan na masapol, Nana? Basta agtrabaho kami latan, Tanay, sayang dal daw. Ala nga ron, mapan kayon. Inton maminsan, di kay magmag na dito yan, na? Ha? Didak mo ila dengdenggan. Ala, pumanaw kayon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Berhe, lakay! Ayabam dagita kakadwa mong tag merienda kayaon. Nakaluto akon iti hot cake. Way, umay kamin bagay. Ay na. Nagmaya tabuy-buyaan. At tinaalas abalay may pumintasan iti mabilit. Ete, rumwar ka man di tayo naladan nyo. Niswa pang nga ansing. Apay mangatan. Apay aparwaran na kanseng. Basta umay ka dito'y, tadala kayat ko adamagan. Sikatada kasapulan na di sikati umay ditoy. Dito'y tangag sarita, tamangan nuko na inyo at trespassing nga. Nagluko mo day tapada kabakutan. Apay aya. Apay, adda permityo akong di paaramid iti balayo, bete. Anseng, agpatarimaan kami laan, tanay, marmarga ayon ti balay may. No agbagyo itinapigsa, maitayabang ti balay may. Awan bibiyang ko no maitayab bunuan niya. Ti damdamag, no adda permityo. Kan impakada yu iti barangay, ti panagpatarimaan yu iti balayo. Kan apay, nangalaan yu iti kwartayo, kat manumutlat sweldo di anak yu ijay abroad. Mano matatawanan nga da ija abroad tanak may. Iso anak ka urnong mabasitan Oo, jak pa tiyan. Apay nga ijay ka anak ka. Awan paylat urnong na nga aging gaita. Kat agpadamat apagilyan ti ayan da iti anak yo. Agpada da iti sweldo. Kuwan tanabisyo mga may dagiti dadakkel na. Kanadapay la aanti na, apaw-pawitan na. Asino nga aantina? Siya? Ay, tanangam ti panagsasombet eh. Tauray agmay-may sa ak ngagbibiyag.
Saan ko nga ugali ti mang namnama iti sabali a tao. Ay, nawanan ti sabali nga ibagam inak itulo yun tararamidak, anseng. Tay ko nak, bete, ingkay mangala iti permit yo. Kunak tumad nga minkin ka bakay. Agunget dayta akaruba no mapatarimaan ti balay ta. Bye-bye, ama. Awang makarbangan na makibiyang iti dayta. Ay, unay met nga minan ti galad dayta padam abakay. Manakibiyang lang aruday. Agumpay. Huwag nga ruda, Kahit nakaluto kan. Aya ba akong dagiti trabahador? Dandanain. Madamdama pa'y basi, tanay na sa papay mo. Alang nga ron, tayo nakmangirwar iti ice iti ref. Hoy! Da- Grabe mo't day ta aki na ariwawa yo. Kapsutan nyo mo't ati pa nagmartilyo yo. Nakapigpig sapay ta grinder yo. Maturog na tao. Ay sus, umari kak man jay bruhan, lakay. Baybayam, di mo man ang tutupad. Panunutan nyo mo't ati karo kayo. Apay, da kayo lang ayati tao ditoy. Ay, Ala, taya ba akong dagiti trabahador tamanganing? Inkaagaon, bakit? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Merno, da kayo tay limabas idikalman ijay balayan niya. Ha? Ne, sana na. Tay parit yumot amag na kami iti paraan niyo. Asino kumangay ti magna ijay, kat da kayo lang mo't. Naminsan lalim mabas kami dyan, nana. Di min inulay. Tay parit yukit nga raw. Natukol nga min tay sanga ti marunggay ko. Pati marunggay takawon da. Ay, diyak mo nana. Awan amok dita. Apay, anyat sindayo idikalman ijay balay da bete, Merno. Tinula amanok, nana. Nasagpawan iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay, isuda nga rod at nagtakaw iti marunggay ko. Ha? Ha? Diyak mo nana. Damagan yung tulangin katakwada. di kagpabasulatan iti saan may mga ramen, anseng. Apay, ada ebidensya, mada kami tinangtakaw iti marunggay mau. Kanapay masigurado, manatakaw, kamo matanapig sa tiangin iti kalman ti malam. Nagtudo nga raud, ang mga nunas paklaan. Nunas paklaan, adda ko maijay tinatukol asangana. Ngam awan mo, binilang ko ti sanga di marunggay ko. Kabisado klaunay. Kanda ko na ni Merno ang nagsida kayo kano idikalman iti marunggay. Wan, ngam ginatang ko iji ili day jay. Ulpod, palusot. Di kay ngamin agmula iti marunggay yumat. Tapno di kay agtaktakaw. Kadama, mula may, ngam adayo diti balay. Adda ijay uma. At damat gayam, ngam apay nga agtakaw kayo iti saan nyo amula. Ayagtal na ka man, anseng. Awan ebidensya miti daytang ibagbagam ha. Mabalin ka nga idarom iti kasta nga raramidam. Ay katpadasam agsango ta ijay barangay hall. Tamakita no asino ti may babae. May baga orasyon na nanseng. Apay, anyat masapul mo Merno. Adala ko maumay ko ibaga, nana. Ibagamon kunay, adar aramida, di ka manakta. Ada ngamin nagatang ko aluga, nana. Kat numabaleng, makipag na kami dito paraangan nyo. No adda nadagsin a kargami. Sa nabalay, tanawan kargami, ibati min ijay bungad tilugan. No adda nadagsin a kargami kuma. Apay, nang alaam mo titinggatang mo itilugan si Kamerno. Ornong mikin ni baka, nana. Nga ta, adan samot illegal at trabaho yun. Ni, awan nana. Nadalos ti trabaho may. Agpada kami ngamin anaimpad kan bakit ko. Ay agaramid kayo iti bukod yo akalsada. Ah, Kundi gatang kayo itilugan yo, ngam awan mo't gayang pangipagnaan nyo. Palastog kayo mo. nana. Awan lumablabas nitoy. Siraak maladay to yun, tapno awan magmagna. Awan babain nyo Gundawayan nyo mo't tanti kinasingpo na tao. Kaputabaybay-an kayo lumablabas nitoy, agram kayo mo'tan. Patilugan nilabas yo, ay sana mabalay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Talaga pinaaladan nan tinaglawa sular nanay. Itaam alakay. Uwing nga raw. Sa bagay, adda karbangan na tadaga na nga raw. Wala nga mawamamalat konsiderasyon nan. Agkakaro ba tayo umay? Baybayan tayo. May mayat magkiday no naalada ng tisular na. Tapno awan makastrike. Kat saan atila pabasulan na no. Adda mapukaw dita masakupan na. Ay, sa bagay matkit di Grabe mo day tabak umot. Naidumduma tiyaw gali na. Kasta na nga ta, naging gamatay. Awan nga ta pa nagbaliw nan. Tsaka mo
Talaga siguro ana ilasagnan ti kasta nga ugali na. Hanggang saan mo unay akas tayo di kabanbanwagan na. Idi bumakatan, nakarkaraw, inmalasa yung ugali na. Nala, baybayan tayon bakit? Uray ta na alada ng tisular na. May mayat kumapay ano ipangato na ti alad na. Tapno saan na makita ti karoba na. Tapnawan pa kibibyangan nan. Kabagis bete, handa kayo. Ni makabagis aryong dayjay. Ne, huwing nagpaisaw. Ing kapaganunan. Nakalagip ka matapim masyar kabagis. Wan kabagis, tada dinar ayak akasar di tabang yun barangay. Iso di mau asak dito yun Kate, kumusta ngay bayaw? Nangasawa kan? Kaya single aklat tabayaw. San ayang the GF mo ini nga ubeng? Labayagan na nagsina kami bayaw. Nakiasawan iti sa balay. Ay kaagaram ka manan iti sa bali kabagis. Apay kayat mo timatay abaak. Kaya't kumati mga asawa Ngamjak kayaton ti agaram iti ubeng. Tamangan no panawan dak tumanain. Talong amin na nababalasang tinagbalin anobya. Ngam imbrik da kamin. No agaram akman. Daytay bakit abalo. Wano balasang kumano iso. Ta sigurado adinak to panawan. Ay, pag iso bayaw. At nakaro ba may abakit abalasang? Nabayang ija abroad. Iso anabakitan abalasang. Asino matipagbagang mo, Berhel? Kaya sino pa'y kumangay? Ni Ansing akaro ba Ay, jak kaya't nagbalin nga ipagdayjay. Kay, anyat mabalin mo no aging gusto da. Awan maramidam Sino na itang ansing bayaw? Bayam, tayam amukan to bayaw. Di ka pa'y lagawawin. Tay ipamaysam ti mangaram kinkwana. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Apay, anyat masapul yo, Berhel. Umay ko kumayam amo to'y bayaw ko, Ansing. Iso ni Ariyaw. Bayaw. Iso ti bagbagakin ka abalasan dito lugar me. Ni Ansing. Nice meeting you, ansing. Ha? Kasta mo, ngam sa anak nagpapaaral. Uray makipagaya maklaang ading. Di ka agmismisuot, ta saan mo abagay. Napimpintas ka man no umisam ka. Aywan, adda imot mi amirenda. Pagsasangwan tayaw, ansing. Bayaw, da kayo latan tagsangong agmerinda. Tama pa na kung titabalay. Di ka pumanaw, Berhel. Kaswa umto'y bayaw mo, tama nga nugundawayan na. Ala, sumrak kayo dito inaladak. Umay kayo. Napananmanan ni kabagis ko lakay. Awang mama dito'y balayan. Abda di tabalay na Ansing. Kita anin. Agtuntuno da iti ikan iti paraangan ni Ansing. Nagloko mo daytang aryungan. Imbaga lang aro na nagalas ka ugali dayta bakitan ngam arman nalata. Isudan sa pagid din Kita anin. Mayat titimpuyog da nagtuntuno iti ikan. Di pa lang kami nagawid daytang aryong. Bantayan nan samutan daytang ansing. Madlaw may akayat na Ansing. Agbagbagay danto bakit? Medyo agkaruprupa da. Amangan no isudat tinaikaray para ititunggal maysa. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Asawa ko ni ansing kabagis. Anya, kano nagalas ti ugali day dya babay? Asawam kay den. Inton kwan maakaran kay tirinukar nga ramid na. Saan mo't Lasing putupay na ansing. Ay, jak kaya ngagbalin nga ipagdayjay. Awan mabalin ko no di mo kayat kabagis. Basta siya, ay ayatat na ansing, kat ay ayatan nakbalt. Naimbag nga oras mo, ipagbeti. Ha! Umay kayo padigwan iti sidaan nyo. Nagluto ngamin ni Aryong iti native amano. Kat medyo ado jalinuto na. Ay kapagyamanan mi Ang dinto nga tama ibuy-buy day tawi. Saan, ipag? Pasensya kayon no andaman madi nga impakpakitak iti kalabos. Saanan maulit dagijay. Nagbalbaliw ako ni ipag. Ha! Nay, nagpintas gaya man dito unag ti balayo Nagmayat ti design na si ka. Ay ka, umunag ka pa'y Ay saanan ipag.
At dapay ngamin papanan mi kin ni Aryong. Ilakad mi ti papeles para iti panagkasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon? Wan ipag. Katsapay ko matamagustuhan nak nga agbalin nga ipag. Nga oray kas jay timpakpakitak iti kalapos. Ikarik ipag, saanan ang maulit dagi jay. Pinaikat ko ti alad ti dalan di tabalay. Lumabas kayo laang no kayat yu ipag. Nay, nay kapagyamanan mi ano, palubusan da kami na magnadita paraangan yaw. Anseng, ay stay, ipag. Wen ipag. Aba batibiyag. Iso nga agaramid tayo kit di itinasayaat. Saan kat akinaagom, wano anya pa'y dita. Hello, gagayam at timanan to gayam yo, Jenna Almoite akas manang biyanang kantakin drama iti biyag ti tao. Amang kabkablaaw, kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw yu amin nga wan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kini Kabsat Palito sa napod no nagan tintay drama nga makablao mampay da Joel Sumer from Cagayan, Imelda Velasquez Itarian Saudi Arabia, Susan Ronquillo, Roselia kan Jasmine Rivera. Kastimanti ko na ni Kabsat Palito, dirman ng biyanang. Adadwangan nakmiken ni bakat. Ipalpalastog ko idatauray sa anda nakaturpos iti panagadalda adamat kabaalan dag tinagbalin nga asawa da. Kasla sa anak kumpleto tel daw kuno jak istoryaan, tinapinta sa panagbiag dagiti anak ko. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Kaano nga yarugyan nyo di balayo, saling? Inton umay alawas pa'y tatang. Takurang pa'y di kwarta amabusbus. Apay, di pa'y nagpauit di asawa manipod abroad aya. Nagpauit ngam kurang. Iso nga urayak man ng ti sumaro no apauit na. Manuti pauit na ay anak ko. Una namat nga agpauit iti 100K. Ha? Inayon ko tay sigod nga urnong mi. Mabalinan aparugyan ti balay mi. Apay, mano a talaga ti sweldo di asawa mi di abroad, saling? Madamag ko laang makidaya. Tatang nakmag. Nasurok a 60,000 tatang. Nay, dakkel mo't nga rod ah. Ngam di yulatan sasawan iti sabali tatang. Para kada tayo laan anya. Apay, pagkit kita am kanyak mo, chismosaw, unay kamat kan anak ko. Sa anak mo takasta. Kaslawan pa nagtalag mo iti amam iti kastangay bagbagam. Palagip laan mat tatang. Oh. Tani amu kunti ugali yung. Ugalik nga. Anya ti ugalik, saling. Tatang. Nagalas ti pagkitkitaan nyo kada tao. Sa anak mo ta chismosaw, ngumapay akas ta ti ibagbagayo kanyak. Nagalas gayam ti pagkitkitaan nyo kada tao ah. Ay, tatang! Mabit lang! Ay, sus. Gimura manan ni tatang. No kasta, agi patakder da saling iti balayda, pari palitaw. Wan mari isang. Medyo dakkel mo't nga may ti sweldo di manugang ko. Iso anak ka urnong dan ah. Kasla ko na napay ato istores ti patakder da. Nikadakkel nga rod ah. Wan nga raw. Kapailan damot kid di ah. Apay manut sweldo di manugang mo aya pare. 80,000 mare. Nay, dakkel ah. Agasam ngay. Iso asisiw la kadakwada ti agi patakder iti balay. Tanawad-wad ti kwartada mare. Sika ngay. At damod balay dagi di anak mon. Wano? Agab-abang da pa'y lahang. Ay na, agab-abang da nga gabsat ah. Tadayumot dito'y balay tayan ti trabaho da. Ay, awan pa'y balay da. Awampay, karugrugay da pa'y lang amin na nagtrabaho. Kan may sabab balasang da pa'y. Mabaakan samod dagi di anak mo. Manutawon dan ng awan pa'y asawa da. Ay, jak manamaw. Awampay mayam amo da anubyo da. San apa naguyaw? Ngam saan da ngamin anapintas? Iso nga awan siguro ti agaram kadakwada. Ah, Dagi di anak ko ka nagpipintas da. Iso nga inaram da idadagaws. Ngam ti pagsayaatan na. At da napintas at trabaho, dagi ti nakaasawa kadakwada. ay ka nagasat da ah. Tanakatumpong da itad da trabaho na. Nga oray saan da nakalpas iti panagadal da. Wan ah, naimbag lakid din, tanapipintas da. Tano saan? Di alam mo. Iso na sayaat mo't ah, tanakaadal dagi di anak mo. Tapno at damot maikarit da maray. Wana,
Day tama ti may panakal ko kadagiti anak ko. Uray ko namasaan da na pintas. At least natalgad ti trabaho da. Saan dan to mang namnamalaangan iti sweldo tagbalin nga asawa da. Ha? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Makapasair mo ti panagsasaw tayo di ako marim. Bakit? Apay aya, kan nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ijay paraangan da. Anyat nagsarsaritaan nyo aya. Dagiti anak ta ah. Kun dagiti anak na. Nalaing agpasagid. Agasam, tapagpalastog na di adal nga anak na. Saan mo't akas jay ni Mari Ising? Amok ti ugali na. Amangan no sabali manen at inagawatam iti imbagana no addaman. Ikikamot ngamin iti sabali akay papanan ti anyaman amang mangag mo no maminsan. Apay ay akasta ka. Basta da ibagakeng ka. Kanayon nakakontraan. Madlaw adinak isakit. Palito lakay. Addamot ngamin ugalim asaan anasaya at no dadduma. Iso Awan ti nga... perfecto a tao. Amin tayo. Adda pagkamalyan na. Katwan mo't. Iso nga awan karbangan tayo amang imamag iti pada tayo a tao. Di ka makawawat abakit. Sa balit iturong ti saritaanan. Iso abay-bay amon. Kaslaawanin timbaga. No kasta, gumatang kayo itilugan niyaw, ay me? Wen tatang, uray tadamutan balay me. Isa mabalin min ti gumatang itilugan me. Ay na. Talaga napintasan ti biyag niyaw. Naimbaglakid din. Tanalaing kayo ang nagpili iti nakiasawaan niyaw. Oray saan kayo ang nakaadal. Ngam napintas mo ti trabaho dagiti nakiasawaan niyaw. Kaya, anya ngay alugan ti alaan niyaw. Daytay napintas kan baro ang modelo. Wano brand niyaw. Kunama nila kaya brand nyo kano tatang. Ngam hulugan me. Ay wow. Mayat nga ron ano kasta. Nasilap launay Ay na. Aduman ti umapal kada kayo nanakaw. Ngumato man na dyan nagdakil nga Adam sa apol ni kumpare kong nagtilmon iti hapal. Una yun tapati dayta madlaw yumot. Hehe, wala. Aguni pa iti panagtilmon na no kasdyay nga umapal. Kasapulan may mga mintilugan tapas aray maidestino nila kay ko iti sa bala lugar tatang. Kat marigatan mo't no kanayon nga agkumiyot. Wala. Kakaiso na nga dakwartayaw. Alaki This day. drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Basta, agdanlugan dyan ako mo paray. Wan paray. Brand niya ko naman. Agdan dyan balaytan. Sumangpait no madamdama. Napandairwaran paray. Ay, agasam nga. Talaga a big time dagi dyan na manugang mo niya. Dyan may isa. Agi patakder da iti to stories a balayda. Dyan mo't may isa. Gumatang iti brand niyo alugan. Anya ray jay, kaswan no hulugan. Kasa pare, siyempre. Aya, nagmayatan pare. Sana all. Una, sikan atin nakamanugang iti big time. Numalpas niya balay da saling nga anak ko. Gumatang dan tumod ka no, itilugan da. Tata Carbio! Woo! Tata! Ada ka? Nay, adan sa bisitang pare. Ha, aguray ka. Ninsamot Emilio da ita. Kay barkadak idi itinuman. Kat padanunin mo Mabiklang pare. Sabtat di ta paraangan. Agawid akmutan pare. Thank you iti kapay. Labid ka talaga alaklakayan palito. Oh, apay manan aya. Apay, masapol amapan mo istorya ti sweldo dagiti manugang mo. Uray ko manuhusto ti ibagam, naynayunam mo. Asino man tinakamam iti daytan aya. Ni Mari Isang imbagam ka no nga 80k ti sweldo jay manugang ta ijay abroad, ka nasurok mo't la 60k. Kag, imbaga man a 16, imbuking nakmanan. Saan Inyaw awan ko ti saritaan, tano ibagak ti agpaiso, agungot ka manon. Kasta salwada mo ti imahik iti sabali a tao. Hay, jak kayat ti aramidang palito. 5 lalakyan ka alabid, chismoso ka. Agdala ka man. Kakaiso na nagbalbaliw akong. Kasta kati bagamon. Nabayagan na jak nagchischismes. 2 bulan nun tinapalabas.
Amo kon ti limitasyon ko. Tanadidigra akon idi adda nagaapa. Gapu iti chismes. Among gayam abalik sanday ta. Ngam apay adi mo maikat ti kinachismosom. Updated sa amin nun akaaruba iti biyag dagiti anak ta kan manugang ta. Kan amangan no pati siya. Kat ichis-chismis na. Managatap ka launay bakbakitan. Nagbalbaliw akong kunak lang arudan. Kaya't mau tasubyak ti kas nangaramid ko. Ichismis ko manon amin nga ugalim. Ay, dakamukan ka. Oray chismisen na. Basta jay agpaiso ti bagam. Di mo na'y nayunan kan kiskisayan. Tasaan anasaya at ti kasta. Ti madingamin kan ka. Kat nalaing ka nga agnayon iti sarita. Madi iti kasta ka. Nagadong amom. Anya nga ron ti usar ti dila. Pagwalis. Isong nga ron ana ikantay iti dila tapno pagsao. Kat isumag. Basta nasaya at kuma at ibalbalikas mo. Saan apuro linalastong. Diyak amukin ka. Sa anak mo't nga glas-lastong. Nakapasyar ka ba, Emilio? Oy, tata. Tanamis ka. Agbakasyonak man pa dito lugar yun, tata. Katwa na ah. Mano samlakid dito panagbiag me dito. Oy, tata. Nairuama kitirigat. Ngam no magustuak tagnad dito eh. Mabalin adituyan ti pagnadak. Aginggat inggana. Ha? Sana bale? Tagtrabaho ak. Makipurdiya tapno makatulong ak. Ang mga no sa pulan da ka nagiti datakkel mo. Wano asawam. Awan asawak tata. Kan ulila ako na damang. Iso afri ak iti sa dinuman akayat ko apapanan. Kasta kaya. Kadala. Makamuka nga barok. Ngamnay. Nanumula ti panagbiag may. San kami abak nang. Ngumaminsan. Asin kan bugong latsidsidan may. Oray pa awan asin kan bugong. Ayos kanyak tata. Awan problema. Welcome to Jen Almoyda Drama. Barakadam gayam di kumparet baraw. Barakadak iti-iti inuman. Ngam nabayag adi kam nagkitkita. Taim madayo ak tata. Ngamit ha. Kailiw ko. Isa pinaser ko. Ay mayat ta pinaser mo. Nabayagan abalo ti kumparet. Kat dagitila apu ko na ti kadwana ija balay da. Kun nga rod. Sa di naman ti balayo dito tata. Dayjay man o. Day. Jay dakal abalay akaabay na. Jay arda na pintas alugan ijay. Lugan nyo dayjay, tata. Wala. Lugan mi amid. Hukwak ti anak ko. Ginatang da abran nyo dayjay barok. Inkas da. Aya. Bak nang nga ti anak mo, tata. Saan pa nagpalastog? Adawat. Makitam. Jay maipatpatakder abalay. Ijay abay ti balay may. Jay ito istores, tata? Wag. Balay mo't latay may isang anak ko na itabarok. Apay, tata? Anyat trabaho da kita anak yun? Akwa. Awan trabaho da. Ngam dagi jay asawa da tagda kwartana. Adda yabrod ti maysa. Kanangato ti saad jay maysa iti dakkel a kumpanya. Mayat nga rod ano kasta tata? Nagasat kayo. Tanakamanugang kayo iti adda mabalin na. Wala, barok. Numalpas nga rod ti balay ti inauna nga anak ko. Gumatang kanumanan iti brand nyo alugan da. Unak nga rod nga igatangang dakmay. Oray tayo sikar handlang. Naimbag nga orasyon na. Adda ka din ni Tata Palito? Wan, adda. Asino ka kaday? Barkadak ni Tata Palito, nana. Siyaktay sa nga ilida di takarubayaw. Kasta aya. Mabit laeng ayabak ti asawak. Pakiuray mulat takuman dito'y balkon. Anyat imay imbaga day di alalakay lakay. Imay la nakis istoryamot Imay nakikape. Payakas jay dagiti matana. Kas labulintik nga agrikrikos. Tila madmadlaw mo may. Adda kang matang agtayakan. Agrikrikos ko na. Saan nga agtay-tayag? Kitaan na amin nga aglawlaw. Kitaan na ti bubida. Inton kwan, agturong jay matana iti silidta. Kan ijay aparador. Kan pati sirok ti tugaw. Kitaan na amin. Pindaan na kitaan dagiti appliances dito'y balay.
Kat umapal siguro tawan kasjay na. Anya, Agpadadamot la siguro iya barkada na akong parek ama nag-aapal. Nada makita ta, apalan da. nga ta? Sabali tiriknak iti day siya lalaki. Di mo man papaumayan dito'y balay. Kat umay nga rod makikapay. Liklikam ngamin ti makisarsarita kenkwana. Napasig ka unay ngamin kenkwana kat di mo pa'y laam-am mo. Am-amu ko na Emilio nga rod tinagan na. Jay ugali na ti kayat ko asawan. Amom ayatipod no nga ugali na. Kat mayat mo ti pan nakisama na. Nasingpot dayay. Di mo laam mo Nalakat ag sing-singpot. Di ka unay agtalak iti saan mo mo't ngam-am mo. Amangan no istorya kenkwana ti sweldo dagiti manugang ma. Ay na, man ano aya. Awan mo't dakas na. Istorya nga rod. Makaam mo ka? Natangken ti ulong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. At to'y peti pulutan ta, tata. Linutok day ta. Nay, nagimasan kodel. Ano day ta? Kodel te. Kudil ti baka, tata. Wow! Solve man nga rod ti buksito na. Ayan ni kumpare nga. Kasangot ako mamot nga agsyat. Aday natindaran na amiting, tata. Makisangon to no sumangputan Di tamot siguro maibo sa dagos to'y arak ngayon inuman ta. Sa bagay mo't kiti Sublian taman ti sarita ni tay tata. Ti may papan kadagiti manugang mo. Nakunam ngamin, nga da ija abroad ya maysa. Kadjay mo't maysa, kanayon nga awan ija balayda. Wana, agmay sada iti babalayda. Tabisay dagiti asawa dang agtrab-trabaho. Naimbag man ta saan da ang mabuteng. Nairuam da siguro na barok. Siguro, adun ti urnong da iti bangko. Wana, ta saan mo't agastadura dagiti anak ko. Ngamjak amaw no ijay bangko ti pangiduldulinan da iti kwartada. Tadamot iti ginatang da abasit a vault da. Sagkaysada nga ron. Ha? Kasano ka basit nga tata? Basit lang. Ngamuray basit na jay, nadagsan. Mabagkat nga tamo ti tao. Ay, wana, kabaulak to pa'y abagkatan. Siyak tinang yung nag-iday. Kastaya. Ngam apay akas jay. Kasla saan nga agirik-rikap iti tawa dagi anak mo. Uray siyak to pa'y. Nakalukat akarayon ti tawa may tanapudot may. Mayat ngamin ti maturog no daangin na sumrag iti silaid. Isu adagitan nak ko. Saan da girik-rikap iti tawa da? Un nga rag. Nagpudot ti panawan. Agsyat tapay tata. Numaibos da ito gumatang tamanan. Anya din yan. Kaslaan da ka nabdoog. Tao! Di ka na taday. Hold up tayo. Di mo kanta tang tiagriyaw tagdakas ka kanyak. Sino ka? Pangasim. Dinagtangran. Nukas tangarod. Lukatan ti vault mo. Kat irwar mo amin akargana. Tarasan. Awan vault ko. Di kan aglibak. Bilangan ka. May isa. Uwan. Mabitang nga rod. Alaman ng saling agpadata. Oray siyak natakawan akmat. Anya? Tila nagdumaan ta. Narnakanak. Diyak narik nasimrak diyak tatakaw ije balay. Ay naimihi ko naklano kanibusan ako. Naimbag ta dinak dinangran da dya tao. Naibusesak da dya hold upper. Uray nakaabungot. Mabigbig ko ti boses na. Ha? Asino ngay manang? Jay bisita ni Tata Carpio akaaruba tayo. Anya? Ay, tinasayat. Intag pa blatter manang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nasaya at tanadanon kayo dito balayo, Tata Carpio. Damagak la kung manuad da dito jay bisita yo. Awan nga roden dito'y balay. Dak na puutan ti ipapanaw na. Kan agda mapukpukaw akwarta kan alahas ko. Ano niya? Dak na rin lang ada simrag iti silad ko. Narin nakaanak ngamin iti turong. Hindi makariingak. Awan batan ni Emilio. Awanan nagiti kagawaan na. Anya? Pare Carpio,
Oh, pare Carpio. Pare. Awanan bain day dya sa kailem. Iso tagtatakaw. Nabuyak itinyos. Natiliw day dya nga Emilio. Wanted mo't gayam day day. Ta-hold upper mo't gayam. Ano ka nun tina-hold up na. Pati bangkaw. Anya ngay, di husto ti atap ko. Iso din ang hold up kanya. Magipaspasubo ka pare. Agbisita ka. Agtatakaw mo't gayam. Apay amok na raw. Oras sakto pa tinakawan na pare. Awan amok di ka. Iso adinak pabasura yung pare. Tarasodos nga minday di Carpio nga gawat iti bisita. Nga urad di namot unay am mo. Pag-asam day ta. Agtatakaw magayam day takaw. Kat oray matsika. Nakarkaro pa'y kan ka. Agasam tanangag ko ide nga istoryaam ti may papan ka dagiti manugang ta. Ibagbagam no mano ti sweldo da. Ay, makonsensya ak nga ron bakit. At nabasol ko iti daytoy. Ngamin, nagtalo ka kay iti day tao. Tila inis istoryakan ko na ide. Amin adamagan na idinagsat kami. Sinong batak? Itala ama amiris ko. Dinamag na ide ultimo bangko dagiti anak ta. Makitam, nagkalap iti impormasyon kan ka. Kat si kamat, lawat ka ngamin alaklakayan. Saan nga amin abanag kat masapul nga ingka ibagbaga kadagiti taktao. Nasaya at ayang amin day tangar aramidam. Agpalastog katikunam, ngam pakaisag makam gayamon. Ay, unay mo't ngaminan dayto ang iwat. Tila maibagbaga na no ka. Agbalbaliw kan palito. Gapu iti kastang aramid mo, na isagmak dagiti anak mo. Sorry bakit? Ala, ikarigatak tagbalbalew. Kaumagton tingiwat ko. Una, sakbay nga agisawang ka. Panunutom pa'y anaimbag no pagimbagam, wan no pakaisagmakam. Nawatam. Wan bakit? Naawatak? Hello, gagayam at timanan tagayam yo, Jenna Almoite akas manang biyanang. Welcome kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cab sa Trandi, saan napudno anagan, tintay drama, ngayam sakbay ti amin. Makablawa mampay Darwena Verceles, dito Saudi Arabia. Angelita Salvatera, dito San Fabian, Pangasinan. Ken Arsenio Antonio, dito Barangay Pinpinas, Santa Ignacia, Tarlac. Kastiman ti kunani Cab sa Trandi. Dirman ang biyanang, iti baruak no dabasit matgadak kontento akon iti dayta. Iso nga dado ti aldaw apan naginanak, ngam ti aldaw apan nagtrabaho. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Sa langit walang bear. Sa langit awan ti bear. Nabagtat ka manan, Randay. Naginumam aya. Ito baso alangan mga jetemba. Ay di kag pilusapaw. At dapaginom mo nga mawang pagbayad mo iti utang mo. At daman imbay nagsingir itayan. Binayadan nyo ko man At damat ko tayo. Naglako kayo itinwang. Ay di mo pakibiyangan dayjay. Tadapangigatangan may kanitatang mo. Anyat gatangan nyo ay. Nuang manan. Oho. Di yung pala yung gatang itim motor. Tapno at pag-servisyo ka ni tatang. Gumatang kami iti buryas. Tatarak nen may. Pipya pa eh. Tapno at to pangasawa. Adda mo partin to nagkasarak na nang. Ay agtal na ka man. Agtarakang kamot Di kag namnam ay Randay. Oy Randay, aldawan. Apay awan planom nga agriingan, maturog kalatan naging ingana. Nagsapa kayo lang. Mang disturbo kayo manananang. Nasapa nga, anyat orasan na yan, 11:00. Kataan niya ko awan mo trabaho. Kakaiso na a day off ko ita. Nagatidog mo ta day off daytan ngay. Apay awan man ang trabaho mo itaya. Awan, tasabado lang di sir ko nanang. Day off ko iti Domingo. Aging gaiti Biyernes. Anya? Ada ka kastan. Ado ti day off mo, ngam ti pa nagtrabaho. Baliktad mo. Imbis may sala ko mga aldaw ti day off mo. Samoy, ado mo ti day off
Katalaga ang kasta. At least, at dalatam ako na at trabaho. Saan nga istambay, nanang? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kaano nga da trabaho, Randay? Inton Sabado, tatang. Day off ko ita. Epay, mamin ano iti 1 week ti trabaho? Maminsan laang, tatang. Sabado laang. Adayamit kas na trabaho? Adumit ti day off mo ngam ti panagtrabaho. Kat siya nga rin, tatang. Kahit agsapol ka iti sa bali a pagtrabahom, ano kas ka day off mo? Uray ko man no tumulong kay di talon. San mo taday tamo la agbulbulak boltan aramidem? Kat gagangay na Tadi off ko nga rin, tatang. Kan may isa, kontento ako niti trabaho. Saanan dito sideline? Suruan tayo ti makontento iti adda kada tayo, tatang. Kahit naimbag ano dakil ti sweldaw, kat may samot lang aldaw ti trabaho iti makalawas. Din sapay umanay apang gatang mo iti kansilsilyaw. Umanay mo't sobra apay Aywan, tatang. Mga sawa akong iti mabiit. Ha? Sino ti asawaan? Addan ayan nobyam, kat awan sapay may. Agdan to Agda kayat ko nga arman. Napintas. Ganasingpot abalasan. Patsak magustuhan nyo day. Taga ano? Kalugaran tayo, no? Saan taga dito'y, tatang? Taga Sabali a lugar. Kahit aggagagat ka nga rin, tanarigat nagpamilya. Masapul adublem ti panagkayod mo. Tapno addan to ipakan mo iti pamilyam. Rabein nga mawampay la dyan anak talakay. No napanmanin na ginaw, di mo namnamaeng ti panagawid na. Bigat to siguro manay na sumangpit na jay. Ay, adaman nga may na ag-birthday a barkada na. Laklakayan mo da barkada na, kundi handa pa'y lang amin kawang matrabaho na. Kit bay amon Awan bibiyang mo ditan. Saan mo akwarta ti paghandada? Wen jay mo la inom ti kukuanda. Kit oray mo't awan ag-birthday, aginumdalat ka. Di pa'y lang amin mga asawa ni Randy tap nagtalnan. Barang agbalbaliwan no adanton putop na. Barang makaasawan iti mabiit. Takuna na mo't nga da kanu kursunada ng armain. Ay, kasta aya. Ay, sapay la ko mga rod at hakayatan da. Tapno mga asawan. Kasano ang mga asawa ngay? Katawan sama urnong na. Anyat busbusin na ngay. Kauray, dwala manok ti partendan to, Apay, mabalin ayamit na dua manok. Kumabalin ano talaga nga awan. Hindi oray anayan tayo to atalaw, no kaskasanaw, tinapatag makasarda. Dinto mo't kami nagtrabaho na sayaat. Kitno at da kwarta na, idiritso na iti arak. Mas dawag matitiday dyan nga anak mo, Laklakayanan, gamsaan pa'y lang agpanunaw. Nakasingsing po may diubing pailaan. Arapap na pa'y nga tagbalin ang mga kasabay di. Ngam no apa nagbalin akas di tugalin na. Nga ron Adu pa'y ti memoryado na idi a bersikulo. Di Domingo a makimisa idi ubing pa'y. Natulnog. Amin nga ibagata, tungpalan na. Ngamitawanan, kasla nasaraanan. Gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Lalakid bagbagaan talata bakit? Di ta mauma amang balakad kan kwa na. Ta makapanunot tulat ta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, andakan. Nagturturo kami di rabe Medyo arubahan da Tata Ignacio, nanang. Aguray ka man. Apay tamatam. Nagnisig magtaglawlaw na. Nablakayan ka. Ay na. Naitugtugak, nanang. Naitugtog nga. Ibagamtag pa'y suranday. Nan ano tamatam. Ay na makapadanag kamot. Sige, nanang. Ta kahit kunti maturog, makaturturog ako. Si kaman ti pagdamagak, Armandaw. Ijay ngamin balayo ka tinaginumandaranday. Apay anyat na pasamak. Apay nablakayan mo tandianak ko. Kuna na ngamin anay tugtaw ngamjak mamatay. Kwa na, dinanog da. Anya? Asino nga'y tinangdanog kang kuwana? Anya basol na? Jay may sa bisita may abarkada ni adin ko nana. Agpada da na bartag. Nagkinursunada da. Agpada da mo't kidya na black ayan. Tauray jay kalaban na. Na black ayan mo lang nana. Agkaruprupa da nga raw diti kastyang itsura da.
Nagloko mo dagitan. Di kam nakanawa ah. Tanabartek kami maamin ay. Ngam sa nabalay. Tawan tinaabak nangabak nana. Di yung mga minawis-awisan dyan anak ko, Armando. Da kayo ka ti mangisungsong kang kuana. Saan mo't anana? Kat no iso ti kanayon ang mga awis kada kami iti inom. Nuawisan na kayo, di kay mapmapan. Magbagaan yung mga ngamin, ah. Husto pa'y ti inom. Kuna yung mga, ah. Wan kay mga minawan. Kay kaya yung mga gaputa libre. Ah, Agpapada kayo, di makay nakam. Idarom mo din ang black eye kang karanday. saanan? Tagpada kami mo't ana black ayan nanang. Wan nga mamangan no nakarkaro ti pan naka-black eye mo. Kita man tay tsuram. Dandan di ka pa'y makamulagatan. Kasanan, no agdarum mo di dinanog na. Di agdinarum dan adwa. Kakimbasol ngamin na talaga ay aranday. Basol mi adwa nanang. Nagpinakawan kami mutla ito udi na. Anya? Heh, kasta at aglaban. Kalpasan ti panagdinangran. Agpinakawan. Manumay ti kasta. Di ka lang amin makainaknakamot, Randy. Kanayon ka madungiran tunggal mabartag ka. Kita aman, nagadun ti piglat di tarupam. Gapoy tarak. No saan ka madisgrasya, makabil ka. Ala, sa nabali tayo sardeng kunti aginom nanang. Ikarik. Ay, sapay la kuma, tamatungpal mo day ta karem, Randy. Welcome to Jenna Almoy's drama. Nanang, agaramid kay man pa'y iti ice. Nay, apay na ibusan na yatay naramid ka. Naabutan mo ti daduma. Pagdip-dipol ko ngamin dito'y black eye ko. Sapay nagbayag amay ka to'y black eye ko. Diniritsok a dinipulan iti ice. Ngam isumulat ta. Ay, apay one click ayamat. Saan mat Uraya mat ti manungal daw sa agimbag. Matuo ka na kaon. Sabay ko nga inak manin armon jay. Kras ko abalasang. Paimbagang pa'y tablak ay mo, sa kamapanagaram. Kaanong tubay nga? Nagbayag mo nga gimbag. Diyak makauray nanang. Ang mga no agawan da ni Gemma. Agrubata kita iti nakagaram eh. Na, kasta titsura mamapanagaram. Ay, nablak ayan ka. Katuwanan anya kumangay. Diyak kayat ti maunaan. Sapay adagar-aram kan ko na. Narigat ti maunaan, nanang. Naimbag nga orasyon, nana. Mabaling ti agpasyar. Nay, asino ti pasyaram baraw? Ni Gemma ko mga anak yun, nana. Adda ka de. Sige sumrag ka baraw. Apay nga dablak ay mo baraw. Asino tinangdanog kan ka? Kwa, nana. Sinamad gayong day tarandi. Sumrag ka Agyaman ak, Gemma. Naimbag nga oras mo. Aywan, adda imot ko asuman, para kang ka. Adda Agyaman na. Ay, Gemma, umay ka man pa'y. At dalabiit ipaaramid ka. Agtugaw ka pa'y laang Randy. Taagsubli ak numadamdama. Sige lang, Gemma. Yak kayat day talalaki, Gemma. Basti din adagusay. Ha? Nanang. Ni. Naglukong dito abakutan. Nagpig sa tingiwat na. Di na lang mayara sa asmutan. Tibagbaga na iti anak na. Piyag ti pakiasawaan. Nata- Yak kayat ti makamanugang iti man nakiapa. Na- Pag-unaan nyo mat aman nakiapa ni Randy, nanang. Kita umat kat addablak ay na. Man nakiapa ka no. Kat madlaw mo't nga iso ti man nakiapa ti Diyas kaya bakit? Man nakiapa lakit data na blak ayan. Gibor siguro data ijay lugar da. Naglukong dito abakutan. Tila ibagbaga na. Rumuwarak man ba? Pumutot tila payag ko makangkang kalagit ibagbaga na itabak. This drama is owned by Jenna Almoy's drama. Pasensya kan, Randy. Sumapol ka laangan iti sa baling armam. Tani, di nakamot kayat ti inak apara kanya. Apay, iso ayat ti masurot, Gemma. Sika tas sika ti masignan. No darik nam kanyak. Aklunan na kon. Taag taraytan. Anya? Alan, Gemma. Aklunan na kon. Itaray ka itan no aklunan na. Ay, saan, Randy? Adda nga min sakit ni nanang ko. Ang mga nukumaro tirik-rik na nanukontraak ti kayat na. Gemma, Iso pasensya ka na kuman. Sapay ko matamaawatan na. Di na kumagurguraan, Randy. Diyak kayat ama stress ni nanang ko. paimbag ti black eye ko. No dahito ti problema, Gemma. Basta aklunan na. Agsubli akto no naimbagan ti matak. Saanan, Randy? Uray di ka nagsubli.
Pasensya ka talaga. Kahit kumusta nga iti panagaram mo randay, adama la namnamam, inaklon na kama la dyan Arman. Binastid na ko nanang. Anya? Kontrabidan tuman ngamin dyan nana. Amok akayat nak ni Gemma. Ngam dyan nanang na tisan amang hayat kanyak. Tinak kayat apara iti anak na. Naggrabaw ti rason ti di na pangayatan kanyak. Gapo kanu ta da black eye ko. Ha? Ibagbaga na kit aman nakiapa kanon. Apay ngamin ang nagganat ka na panagaram. Paimbagam kumapay ngamin tablak kay mo No didak kayat saan lang? Agbaak aklatan. May mayat mo't lati agbaak ng mga sawa. Free ak akanayon. Awan mang lapod kanyak iti kayat kong aramidan. Mga sawa ka day. Paimbagam pa'y tamatam sa kamapan agaram. Tapno kaya tanda ka. Sarain. Adula amin. Amangan numabastidak tumanin. Iso asaanan day ta asa-asawa dita. Ay, nasaya at nakita ka dito ilay, Dominga. Ne, da kayong magayam tataben. Nakitsinda kayong magayam. Uwin man balasang ka. Ingam, madamag ko man laang. Apay, talaga ka di amay sa nga aldaw ti panagtrabaho ni Randy nga anak ko, ije farm yaw. Wen tay sumati request na tata. Kunak nga rod adiretsyon na kumatagtrabaho. Tapno ado ti masweldo na. Nga may sama la kanong aldaw ti kayat na pa nagtrabaho tata. Anya, nagloko mo dahil yung anak ko. So, malagayam Mas dawak, tad adumot dyan day off nan. Ngamtay pa nagtrabaho na. Baliktad may. Kiso mga rod ti request na tata. Kuna naman ngamin ang nalaka mabanong. Di na kano kabailan tagtrabaho iti diretso. Kun kuna na laday jay. Ngam sadot na kaday Dominga. Kentap no makabulak bowl. Di nakidigundawayan tagtrabaho tapno makaurnong kat andantong pangasawa na. Jak amoy ti day tao. Awan sa ngamin balak na ng mga asawa. Iso pa isi-isi lang. Isa pula man kit di iti asawain na balasang ka. Anda nga rod kumakayat ko nga ireto kan kuha na tatangam. Amangan no di na kayat. Kan ure da kayo. Amangan no di yo kayat nga agbalin amanugang. No da kami kin ni bakit. Awan pilpilin may. Basta lakit din na singpart. Nga uray na tataangan ngam isaw. Adda nga miniikit ko abakit abalasang tata. Ex abroad. Iso asa na nakias asawa ta nabayagan ng trabaho iti abroad. Adda nalawa a farm na. Nagado ti tarakan na. Naglawa ti fish pan na. Ribo-ribo a kilo at may laklako na. Aya. Mayat Alaman, balasan ka. Yam amom man nga rod kiniranday. Baring agginustuda. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masaba kami arumon ita iti busko. Tada papanan mi nanang. Papanan nyo nga, Randay. Pasyaran mi kanu jay ikit na abakit abalasang. Iaram nak kanukin kwa na. Anya, kahit nakita mo na aya, kayat mo adago saan. Diyak pa'y nakita, kayat ko na. Anya pa'y asapulag. Sigurado akayatan nak dayjay, tabakitan. Kat kayat mo nga raw, uray saanan ang makaanak. Wen, tabak nang dayjay. Ado ti ni kwa na. Napintas to tibiyag ko iti sidong na. Day talaan tirasaon ti pangayatam kang kwa Ting-itingam pa'y matanaimbag tirik na Baybayan yung tarik na. Basta'y ayatan na, mabalinan. Nice meeting you, Randy. Kastamat keng Camila. Jakla impagaraw. Nagpintas kagayang nga uray bakit kan? Aya. Thank you, Randy. Uray matsika, guwapo ka. No addapan na kaikarikan Camila. Agsimpatan, kat agdanatan. Sigurado ka, kayat na. Amangan no agbabawi kanto. Awan ti rumbang apagbabawyak. Awan ti rumbang apagbabawyak. Takaslaak nakajakpat no si kati maasawak. Ngamin, nalawa lang harudan ti dagam, napintas ka pa'y. Ngam, di ka maipaayan iti anak, Randy. Ayos laeng. Uray di ta aganakan na. Asawa ti ka sa pulak. Saan nga anak? Mila. Mga sawan dyan anak talakay. Tuwin nga raw, nagpardas ti pasama. Nabiitla nagamamuda. Ngam ita, agkasardan. Wen nga raw. Diyay kano babae ti makamu iti amin ang magastos. Bainti kano ababoy ti partsenda. Kantalo abaka. Pasig kano atarakan diyay babae dagita.
Naglawa nga raw dya dagana ijay lugar da. Ado, tidingwen na. Aglalaok, manok, kaldeng, nuwang, baboy, baka, kinda dumapay. Dapay naglawa afispan na. Wan nga raw. Sa bali pa'y tayo naglawa talon na pararalpan na. Swerte dya anak ta. Tanakatumpong itaad na mabalin na. Alakit sapay la ko mga rod at agbalbali wan lakay. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Randy, agreeing kan. Abay, Mila. Aldawan, sa paan ti mapan ijay talon, taag para uptan no bigat. Abay, ayon tayo tangtangda ng mga agtaltalo na ya. Awanan, pinagawid kon. Kan oray dagiti para pastor ko iti dingwan, pinagawid ko idaminan. Oray tadda kamot na namang trabaho ka dagita. Anya? Siya, ti pagtrabahom iti talon kan pagpastoram. Tapno adda aramidam, tawan mo trabahom. Tanyat kayat mo nga aramidan, ag senyorito latan. Sana mabalin na. Agtrabaho ka no kayat mo timangan. Mila. Ala, bumangon ka ditan, taing kamanganan. Nanganakon, sa paan ta timapan ijay talon, tano na pudutan, agawid ta. Nalawa pa iti makuliglig Diyak pa'y nakagudwa. Nasakit ti sigot kon. Tumanugaw ka mo, Randy. Kasano amalpas ka ngay no kasta. Pag inanang mo ti tao Grabe ka mo't Mila. Pagbalinam mo't akaslanwang ti tao. Agsakita kiti kasto yung ipapaaramin mo kanyak Mila. Kaslagtrang kaso akong. Irwan mo ti bagim. Ano sama? Tanang asawa ka iti manalo na kaskanya. Unak no para mandarlat aramidat ditoy. Yung saan magayam. Katno di mo kabalan, nawaya ka apumanap. Anya? Awan na sakit abakrang ko no panawan na krandi. Total, nairwama kun ngag may maysa. Manu atawon anag may maysa. Mangalat ang amin ititangdanan tang agtrabaho Tapno saan ta amarigatan. Sayang ti panangdanta. Imbes a pagpasweldo ta ti kwarta, urnungan ta di. Tapno addan to busbusen ta, inton saan tan ang makatrabaho. Inton nakapsutan. Ay, nagrigat mo tayo. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Talaga kasta. Nangasawa ka nga raw. Di takduram da ita. Wan ba't nga men, Randay? Awan mo nang pilit kan ka mga sawa kat. Unak ano agbalinak adon no mga sawa. Kung saan mo gayam. Nakarkaro pa'y ginding agrigat akijay. Sapay naglawa di taltalunan may. Nagado ti dingwen may. Siyak amin ti mga asikaso kadagijay. Kat talaga kasta Uray ta para mailakada kayo day ta nga agasawa. Agsubli aksan dito'y balay. Ay, awan lugar mo dito yun Taumay dya kabsat mo kinti pamilya na. Dito'y dakanon nga agnaig. Anya? Saan na ka mga apaan dya sawam? Apay apanawam. Ay, panawanan, dap nagnakam ka, Randay. Addan pamilya. Manipod kini Kabsat Jingjing, wano Jongjong, ti may drama ita. Dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoyte Drama. Ngam shoutout mampay kada Catherine Gay de Ocampo from Mary Jane Manglalan. Ni Mar, Arlene, Ashley Torato, dita Milano, Italy. Kan Nanay Guring, kan Tatay Fermin Biares, dita Aurora from Sali, iti Hong Kong. Kasi man ti kunani Kabsat Jingjing, wano Jongjong. Dear manang biyanang, may sa kalakyan kat adagayem ko lalaki at tultulungak nga agaram, tama sikuranak tawan matlat agbalin anobyanan. Masaya nga anak namin ta nakatataer nga mawan paylat nobyanak. No direto kabalasang mabain mat amang aram, iso asyak ti mangyar aram kan kuanak. Rogyak man nga ruod, ti agsalaysa. Tatang, rumwarak mampay. Amangan numarabyanak nga gawid. Nay, papanamanayin jingjeng. Jongjong ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amoy yung madakagurgurak na itanagan. Papanamanayin ko na. Kuyugak man niniriyo, tatang. Agpakpakuyog ngamin na mapanagarang. Mabain ka nukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain ngamin di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit anyat maganap mo amang kuyukuyog kan kwa na ngay.
Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko mo tatang. Kaya't ko tulungan mo ta. Day talat tagar-ari man. Tararamidin yaw. Sana siyak tagar-aram tatang. Di gayam ko. Kuy-kuyogak lang mo. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayon. Nakiasawa ni Tisabali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Iso sa bali man ang arman na ita. Kitsika ngay. Agpaaram ka mat na. Tapno arman dakan kat asawain dakan. Oho? Siyak at aga-aram tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan dyan. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ay adidak maawatan tatang. Amuyo akas titikin na tao. Diyak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kung agbalin nga asawa tatang. Inya. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Jongjong, di tan sa mapanan. Agparaspasak pa ngamin ijitalon ko. Anya? Ay na maudin day ta paraspas. Mapandagay din tani sayang taldaw. Jongjong, Oh, anya nga iti sagot mo kan ni Lovie ni Rio. ah? Ay, sagutak pa ya, Jongjong. Kawan na. Pasot day ta ti panagaram. Ikam matitisagot ah. Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga ya sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay awan mula ni nanang masabaw. Ada ang agungat day dyan, no kutsek ti mula na. Pagsasawan na ka, Sige, dumagas ta lang arudan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolate. Anya nga iti kaya tasawon ti talo at tsokolate ni Riyaw. Amang ano di mo payam mo. amok a Jongjong. Sasagay sada at alaw, kadananang kentatang na. Unay kamutin. Talo, tapno I love you. Ah? Apay, agay labyo akadagosan aya, Jongjong. Kawan na. Anon tupay ngay. May mayat may bagam adagosan tirik nam. Tapno amom nadagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang aron, mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta, umay nakakano arman. Ha? Ala, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pay, Lovie. Oo, iti kasta kinataer mo, awan pa'y nobyam. Single talaga ti gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na. Katsi kakano ti korsonada na. Anya? Sapay ko matadanam na matigayem ko, Lovie. Agayat ka nung amin na talaga kan kakag. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itid mo, Neryang. Adoy, Lovie. Talo at chocolate. Hindi, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman na ka. Nadaga nga. Ni, agkalimduusan ka mo, ni Rio. Kwa, nadaga nga amin. Rumwarak man bit. Inaklag pa angin di tarwar. Nadaga nga talaga. Ni, awan matan dito'y ruwar ni Rio, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, ison samot jay adda ijay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo tataon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umay ka dito eh. Ni, insinyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napanang. Ay, unay mo tanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayim ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga ngamin. Ang mga no agatake ak ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagik. Kaya tasawan day ta, talaga nga agayat ka ni Lovie. Pag nervyosak mo ni Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti ginapintas ni Lovie. Babae na ka makipinirengken ko na. Sabi no nervyosak. Kasla makasangitak, Jongjong. Nalabas mo't day tan. At dagat kastan. Ano, agsublite di balay da. Saanan? Inton mamin saanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na.
Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyamanak, nana. Apay, naggapuan yung manon. Iji balay dalovi, nana. Mapan kumarman ni Neryong imo na matinervyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Un nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantag balin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimmawidan na. Saan matakas dyan ay tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Banag apaka is-stressa. No kasano ti kinachikboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na, agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si kangay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalaking tumulang, oray sana nana. Aglaklakayak lang nga na baro. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mare Magda. Mabiit laang paray. Aywan, at ni Jingjing nga anak ko, di tabalayo, Mare. Ay, remor damot kininiryo paray. Ay, iso, matlajak man makita di balayin na. Kunak no aglaba, ngam rimwar man gaya man. Iso siya man lataglaban. Jak amo no napanandamanon. Akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di na pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wing garaw. Ay, nagtataar, kin nagpipintas siguro tagbaling nga po ko, tanay sudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Nga ron makiasawa ko mga ruday. Tamno saanan nga agbulbulakbol. Awan lang ron trabaho nan. Bulakbol pa lang. Imbes ngagtali na idlay di balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang at ati papananda. Mapanda ka dumit agar-aram. Yar-aram nan sa di anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat na nga klon kankwana. At dan tulat ta siguro Mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. O, agmerienda kayo pa, Jongjong. Neriyo. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovi. Oh, Neryo, merienda. Aywan, adda ka no itad ni Neryo kan ka, Lovi. Ha? Anya day na? Neryo, itad mo na aja ko na mga itad mo. Abtoy, Love. Ha? Anya day to Surat sangat. Wan, Lovi, tamabain ngamin amang ibagay tirik nana. Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basahan to lang tilinaon dito asurat, Love. Ha? Ala, nalipata mo tan di pastor ko. Diyak na ilinong jenwang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatin. Kunak na imbilin mo iji ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat jenwang ko. Unay matin. Nabannog ta nga may dito, kalpasan na agawid ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, Neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawa na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana ko. Ala, mangan ka lang, Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko amasidang. Nakababainan, Lovi. Makipangpanganak mo dun. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray takanayon kayo mat nga umay dito'y balay. Di mo mat lang amin aklunan ng jigayim ko, Lovi. Kasano nga aklo na, kat di mat agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon, nga may mayat matla kumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turad nanton ti agaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan rik nakan ko na, Jongjong. Sikati kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovi.
Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikat ti type ko. Nagugwapo ka matngam ni Neryo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taklunan ka adagos. Tilay bagbagamot. Di ka man mangrabak iti kastalowi. Tambangan no aramidat ti bagbagam. Sige ka. Kun aramidom kay kayat ko Anya? Apanamanan ni Rio. At napapanan mi kini Jongjong nanang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan dantong. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ako mo. Ipaburas kong to ni Jeka anak nanang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawin nanang. Uno saan? Parbangon taon. Pasensya kayon ang Jongjong. Neryo. Nabartal kakmatan. Italang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka madanagan tamawatan mi, Lovey. Agpapadatayan na nabartak. Jongjong. Agawid tan. Rabiin, di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababayin, Lubi. Rabiin, ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito. Inton bigatin nga gawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. Oo mo na nga rodan nga gawid, Jongjong. Sikat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko Neryo. Saan ka pagan Ha? Anya ka din day tangay bagbagam, Lovey. Nasaysaya at no maamon ni Neryo tipod no arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitayat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat siya ni Lovey, Neryo. Rabang na lang, day ta. Sige. Diyak nga rodan gawid. Maturog ta dito yan, Jongjong. This drama is owned by Jenna Alroy the Drama. Jaski ka mat, Neryo. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Diyak yung gagara tayo amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngamin pimalag. Jaski ka talaga, Neryo. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traitor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kin naulimag ka. Kaslada na unag apang panunutem. Winaw, ada problema. Awan, tatang. Maikawak lang amin iti kastadyan mo. Kanayon ka pa'y aglaladaw. Apayan, Awan, tatang. Apay, di kay makawawa taya. ni. Apay akas dyan anak ko. Nagbaling matin anaungay. Kanya ka tati problema na. Wow. Ba? Ni. Agbakwar matin. Apay, andyan mapaspasamak kang kajingjeng. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to, mga min. Sumanaw kayo. Panawandak man dito eh. Ha? Sige ganun. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. Saanan nanang? Ay, nakabasulak ngamin kang kuana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuana nanang. Kat no ipabalob nak, aklunak ikarok ti nagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Nagbabawi ka na ginumiti tayo di akong daway. Nailaw anak, nanang. Diyak dinamnama kas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bani Magda! Umayak man!
Agda kayo. Nay, ni matatang ni Jingjing dayjay. Ah, asus, dahito yun ti pagbutbut nga kranang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Pare! Uwan, umayon paray. Mabitaang. Imayak mare, tadadak kila problema. Ha, apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay at danubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama di sikog na mare. Anya, Iso ano mabaleng? Umay kayo kumaijay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, mare. Tani, di mo't agsaw di anak ko noan niya talaga ti relasyon da kininiryaw. Naggayam dalaan mo na niya. Sige nga ro, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoyte Drama. Neriyaw, di mo ibagbagaan na bartek ta idinabukal da ito si Kugwa. Ah, anya nga ruti ibagak, Jongjong. Ibagam ang ada nagkinawatan ta. Ha? Ano kasta? Kaya't nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, dinatiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh, sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta tibagata ka dananang mukan ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababain no ibagata gapo iti arak iso nagsikugak. Kababay na pakasaritaan ti kasta. Sige. Matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasin ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon ije balay daneryo tatang. Un tatang, yawid ko ni Jingjing. Kit ala Sa pela ko mga raod. Tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kayo to kumagap-apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing, tatang. Jak to baybay ante anak niyo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Almoyte Drama. Kinapudno na, Jingjing. Iso ajak maraaram idi ni Lubi. Tasika, ti kayat ko. Mabainak lang agaram kin ka idi. Tagayim kakit nga rod. Anya, Kin nadlaw ko nga kursunada ni Lubi kin ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akong dadya babae. anya. Loko ka talaga, Neryo. Promise, Jingjing. Di kay baybayan iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti si Kugo. Kan nasingpot kamot. Idi damo, kontra iti kaunggak. Ngamsanitan, talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae, Neryo. Oh, agyaman ak, Jingjing. Nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't laangan tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngagsingsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta.